Ngila jusakhi bahagi di kipor ki bamenta, ki babon ki nong tray ki do ela Tulop, wat hadian bagi la tray ya kakam. Menteri Sarkar uba kami ikatnat Homeguards bat Civil Defense uba Brolding nong siet, ulong ba kajingbam yo Tulop ki nong tray Homeguards bat Civil Defense, ki badan hajawai, kadai namar baya Tulop jongki syamla pelaj, hado menta daga National Health Mission ne naga Disaster Management. Uba Brolding nong siet ulong ba Deputy Commissioner ulapan Chispa Kat Arngot ki pulit Homeguard bat Civil Defense na kebentaban penon kami ki hagabayday bat kaklam COVID-19. Hendrai hadu menta kim syamla plat jika pisah ke bakil penon kam yakini ke volunteer lang baga NHM ni na kiway pat ki skim. Ulong ba ketenat Homeguards kalapan biang tangi ki volunteer bat ke office jong Deputy Commissioner kadiban siu ke Tulop jong kini ke volunteer. Bad ulong tang syuyo yang kepisah no Deputy Commissioner on saplat no amardor sekini ke volunteer kabala bon banai kabala penlong sundan iki ban penlong dagi jingyaki. Ha kabedai bad ke jingbam yo Tulop wat ki pulit Homeguards ki badan ha East Khasi Hills ru uba Brolding nong siet ula pensai bakatanat pulit kapan ki volunteer jong ke Homeguards bat Civil Defense. Bad kat bakatanat pulit kampat pelat ke pisah jongki katanat Homeguards ru kan omla ban siu ke Tulop jongki namar bakam don ya ke jingmang tengkah. Tengi long tang kinong ai ya ki volunteer saki. Bat baro ya kani ka Tulop ka jongki pede kisiu da kani ka skim NHM ne da kanu kanuru. Te kisiu syangi ngingi siu syaki ne ki Homeguard volunteer ka jongi. Baro kini ki Homeguard ka bangi pha hang tai ki don Chispa Kat Arngut kidon arjat ki Homeguard volunteer ru kidon ki civil defense pat kidon ru ki Homeguard ki kasman kita kidai ki bang kidon hatai hapo joai tekadau kini kena pada ki habala pha mangi ya kini ki volunteer ban lej sepo ban lej hapo lapha audisi te kiki lalai te ngingi ap ya kesension ban yo na kani ka skim go jong DC la kalong da ka start nakadistar management lene nakanu konuru kabamut ngi layo ekatai te ngingi siu syaki Homeguard volunteer ko yumi nga tharai kani kajing berselem jong DC ya kani ka jing siu jong Tulop yaki kalong ba ka central scheme te pilatip mo kumbalong gitu ki SSA bat kuai ru ni hap ya central bakan wan tekas ngi jaj Islam kini jaj central kimi chamber khot Islam te hadu menaru udisi lane nakaliang ka jong ka disaster management ru kala Sngewkhia ha ban pan ya kani bisa te hadu mentaru ngimpat yo lada kani udisi urilis kloy yang i bisa le balai ngin dapat mengi department jungi yang bisa ketungki kerki ingi rilis yaki. Menai ngasutu hi kelabun benai. Bahadu bagi nek volunteer jungi kelapoy put ben yaki kemut kelabun benai. Ki masuk kan ban sa ban yasha. Namar wapli pedeng Tulop ibarit. Labun benai kim yo tiki hab yaki. Kadai kalinti yaki rubakin ki. Bangi ngidei ka department ke bangi ngi subha. Ka police department kapan kiwai ki department kipan nangi kemni volunteer. Dengi ai syaki. Hendrai iya ka seleri ban siu yaki pada ngiap na kata department baki ai maki. Onda kila adap siu yang ngingi siu. Kalau syaki volunteer ko jungi. Telada ki kim ai. Teka budget nangi ka Homeguard takam don banong ngelik siu mengi.